Ndagusuhuje wowe ukunda Fobiz Official nanjye Joseph Iradukunda by'umwihariko reka tugaruke ku makuru ari kuvugwa uyu munsi ndakujyana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nubwo abantu bakomeje guhugira ku ntambara mu burasirazuba bwo hagati ihanganishije Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran na Israel nyamara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haba hari gukorwa ikintu kidasanzwe abantu batari kwitaho ubu noneho ikigezweho ngo nuko iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora kuba iri gucibwamo ibice kandi ngo umugambi wo kuyitandukanya abahanga mu bya politike cyane cyane hano muri ibi bihugu byacu byo muri aka karere bemeza ko uyu mugambi wamaze kunozwa cyane kandi ikigaragara cyo nuko wenda kugerwaho. Uti bimeze bite? Nakubwira ko biciye muri perezida ubwe Tshisekedi ngo umugambi wo gucamo Kongo ibice waba umaze kugera kure. Mumaze iminsi mwumva tubabwira intambara iri kuvuga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho umutwe wa AFC 23 ukomeza gushinja leta ya Kinshasa kubagabaho ibitero buhumyi bikica abaturage mu bice bya Masisi. Birumvikana ni muri bya birombe bya Rubaya uduce tuhazengurutse. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze iminsi ihagaba ibitero ikoresheje drone za kamikaze ndetse n'ibitwaro byo ku rwego rwo hejuru, ariko ibyo byose ngo bikaraswa abaturage bigatwara ubuzima bwabo abandi bakava mu byabo. Si muri Masisi gusa ahubwo no muri Kivu y'Amajyepfo ahabarizwa twirwaneho za Minembwe hariya ngo hakomeje naho kuraswa. M23 kuri inshuro yahise ihumuriza abaturage ibabwira ko ngo itazarekura ibi bice byo muri Rubaya. Murabizi ko ibi birombe bya Rubaya byahawe Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo zifashe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igisirikare cyabo FARDC mu kubacungira umutekano cyangwa se kubakiza. M23 ubutegetsi bwa Kinshasa butahwemye kwita abanyamahanga bakizwe cyangwa se bafashwa n'u Rwanda ibirego u Rwanda rwagiye ruhakana mu bihe bitandukanye, rukavuga ko ibibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane mu burasirazuba bwa Kongo bishingiye ku bibazo rusange by'iki gihugu. Ihuriro AFC 23 rero nyine rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryamaze kwizeza abatuye muri centre ya Kinigi muri territoire ya Masisi ngo ko ingabo z'iki gihugu ngo zikomeje kurasa abaturage zifashishije FARDC nyine nk'igisirikare cy'igihugu ndetse na FDL na Wazalendo, ariko M23 ibira abaturage ko batazabatererana. Nari maze kubikubwira ko kuva mu cyumweru gishize ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, FDL, Wazalendo byagabye ibitero bikomeye mu bice byo muri Masisi, ni bice byegereye centre ya Rubaya birimo Kinigi, Cugi, akaba ari ibice bifeye, akaba ari ibitero ngo byari bifite intego yo gufata ibyo bice. Mu ntangiriro z'iki cyumweru rero amakuru yakomeje gutangazwa n'abakoresha imbuga nkoranyambaga, ariko kandi akagaragaza ko hari abakomeje gukwirakwiza icengezamatwara rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho bavugaga ko iyi Kinigi, Cugi ndetse na Rubaya byamaze gufatwa na Wazalendo. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu nibwo AFC 23 nayo yagabye ibitero bikomeye kuri iyi mitwe y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na FDL, maze yisubiza ibice byinshi byari byafashwe, barabyisubiza benegezayo igisirikare cy'igihugu kure cyane y'ibi birombe bya Rubaya, igice gikungahaye nyine ku mabuye y'agaciro cyane ya Coltan. Uwo munsi umuyobozi wa territoire ya Masisi wanashyizweho nyine na AFC 23 Emmanuel Ndizeye Rutebuka yahise asura abaturage muri Rubaya abamenyesha ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe bikorana ngo bitazigera bifata iyi centre. Ku munsi w'ejo rero nibwo Ndizeye nanone yongeye gusura abaturage ahitwa muri Kinigi byavugaga ko hafashwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, maze ababwira ko AFC 23 cyangwa ARC ihari kugira ngo ibarindire umutekano, inarinde imitungo yabo, bityo ko iyi centre itazafatwa n'ingabo za leta. Aho yagize ati nta Wazalendo, nta FARDC cyangwa FDL
bizakandagiza ibirenge muri Kinigi. Mwizere ARC uyu muyobozi akaba yarabwiye abaturage ko bitandukanye n'ibyatangajwe n'abashyigikiye Wazalendo n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo AFC yo itazigera yamburwa Rubaya ndetse na Kinigi. Uyu Ndizeye kandi akaba yaranasabye abaturage muri Kinigi gukorana n'inzego za AFC 23 kugira ngo bafatanye kubungabunga umutekano waho ibikorwa by'iterambere binakomeze mu mutuzo. Nkuko muri kubibona kuri aya mafoto rero, iyi ngiyi ni centre ya Kinigi, iyi ni zone de santé de Katoyi. Nkuko uri kubibona ku mafoto, uyu nguyu ni wa muyobozi nari maze kukubwira washyizweho na AFC M23, aho yari yasuye abaturage. Nyine yitwa Emmanuel Ndizeye, muramubona yambaye full combat, ariko ari kugerageza kuganiriza abaturage muri centre ya Kinigi ababwira ko M23 itazigera ibatererana. Nguyu muramubona mu mpuzankano yuzuye, abaturage baramushagaye, akomeza kubabwira ko bazakomeza guhangana n'igisirikare cy'igihugu. Ibi biravugwa by'imirwano yanze guhagarara, ariko kandi abakurikiranira politiki hafi y'akarere bakemeza ko uyu nguyu ari umugambi wamaze gucurwa n'abafite inyungu mu mutekano mucyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo bishobora no gushyira Tshisekedi kuri manda ya gatatu itemerwa n'itegeko nshinga. Ngo ubu ngubu bakomeje guhangana no gushaka uburyo yayihindura, maze akaba yakiyamamariza manda ya gatatu akayobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko ibi akaba yabigeraho mu gihe uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwaba bwatangiye kwigenga mu mujyo wo kwikura ku butegetsi bwa Kinshasa. Ibi ngibi rero ngo biteye bite, nibyo ngiye kukugarukiraho mu buryo burambuye, aho inkubiri ikomeje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abari ku butegetsi bagaragiye Tshisekedi, nkuko muri kubibona hano ku mafoto. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero impaka zishingiye ku mushinga wo kuvugurura itegeko nshinga zikaba zaratangiye gufata indi ntera. Ibintu benshi rero bakomeje kubona nk'ibishobora guhindura ahazaza h'ubutegetsi bw'iki gihugu gikomeye muri Afurika yo hagati. Nakubwira ko rero mu byumweru bishize bamwe mu banyapolitiki bo mu ishyaka riri ku butegetsi, nk'uko uri kubabona hano ku mafoto, uyu ni Patrick Muyaya ndetse n'abandi, ndetse n'abegereye Perezida Felix Tshisekedi, bakaba baratangiye kuvugurura cyangwa se gukosora cyangwa kuvugurura itegeko nshinga ryashyizweho muri 2026 nyuma y'intambara zari zarashegeshe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'uko mubizi, nubwo rero ubutegetsi buvuga ko impinduka zishaka gukorwa ku itegeko nshinga zigamije kunoza imiyoborere n'imikorere y'inzego za leta, abatavuga rumwe n'ubutegetsi nabo bakaba baratangiye kubibona nk'intambwe ishobora gufungura inzira yakongera imbaraga z'ubutegetsi bwa perezida, ndetse no kuba yakuraho umubare wa manda ziteganywa n'itegeko nshinga, mu gihe ibi ngibi abayoboke be baba babigezeho nk'uko ngo batangiye umushinga. None itegeko nshinga rikaba ryarubatswe inyuma y'intambara nk'uko mubizi. Iri tegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryemejwe nyuma y'ibiganiro by'amahoro byari bigamije kongera kubaka igihugu cyari kivuye mu ntambara zikomeye. Izi ntambara zikaba zarahitanye abantu benshi, murabyibuka. Iri tegeko nshinga rero rikimara gushyirwaho rikaba ryarashyizweho ihame rikomeye rivuga ko perezida atagomba kurenza manda ebyiri, buri manda ikamara byibura imyaka 5. Iryo hame rero rikaba ryaraje gufatwa nk'umusingi wa demokarasi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane nyuma y'uko Joseph Kabila yashinjwaga gushaka kuguma ku butegetsi igihe manda ze zari zirangiye, ariko yemera gutanga ubutegetsi abuha Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Icyo gihe rero hakaba harabaye imyigaragambyo n'igitutu mpuzamahanga byanatumye nyine habaho amatora yanagejeje Tshisekedi ku butegetsi. Uyu munsi rero kuba kongera kuvugurura impinduka, kongera kuvuga impinduka ku itegeko nshinga biri gutuma benshi bibaza niba Kongo itabigiye kongera gusubira mu bibazo bya politike byigeze kuyicugusa cyangwa se kuyijujubya cyangwa se kuyisubiza mu mvururu nk'izabanjirije amatora nyine ku butegetsi bwa Perezida Joseph Kabila. None
kugeza ubu ngubu abantu bakomeje kwibaza icyo ubutegetsi bwa Tshisekedi buri gushaka ku guhindura itegeko nshinga. Nubwo kugeza ubu ngubu nta nyandiko irambuye irashyirwa hanze ku mugaragaro, bamwe mu begereye ubutegetsi bavuga ko hari ingingo ngo zimwe na zimwe, bavuga ko hari ingingo zimwe na zimwe zigomba guhinduka, cyangwa se bamwe mu begereye ubutegetsi bavuga ko ngo hari ingingo zitakijyanye n'igihe, niko babisobanura. Mu byo bavuga hakaba harimo imikorere y'inzego hagati ya perezida ndetse na minisitiri w'intebe, imiterere y'ubutegetsi bw'intara, imikorere ya komisiyo y'amatora, ngo ndetse n'uburyo bwo gukemura amakimbirane ya politike. Ariko kandi ntibavuga rumwe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bo bavuga ko nyuma y'izi mpamvu ngo hashobora kuba hari umugambi wa politike, kandi umugambi wa politike ukaba ugamije kongera kugenzura inzego ndetse no gutegura uburyo perezida Tshisekedi yakomeza kugira ijambo rikomeye mu gihugu igihe manda ze zaba zirangiye. Gusa abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakaba baratangiye gukaza nabo ijwi bamagana izi mpinduka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko irajwe inshinga no gukora ku itegeko nshinga, aho amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi iyo yatangiye kuburira abaturage ko bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo uyu mugambi wo gukora ku itegeko nshinga ubangamirwe, bitazateza ikibazo gikomeye. Hari abagereranya rero ibi n'ibyabaye mu bindi bihugu bya Afurika, aho ukunze kubona bimwe mu bihugu bya hano muri aka karere cyangwa se muri Afurika muri rusange, iyo bakeneye kugira impinduka bakora ndetse no gushaka kugundira ubutegetsi, bakoresha uko bashoboye bagahindura itegeko nshinga cyangwa se bagahindura amwe mu mategeko agize itegeko nshinga aba yarakoreshejwe, bakabikoresha nyine mu buryo bwo kwiyongerera manda. Abakurikiranira hafi politiki ya Kongo bo bavuga ko ikibazo gikomeye atari uguhindura itegeko nshinga ubwaryo, ahubwo ngo ari igihe biri gukorerwa n'urwego rw'icyizere abaturage bafitiye inzego za leta. Ntawashidikanya ko kugeza ubu ngubu abakomeje gutekereza kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abaturage bayo ntabwo barizera neza umutekano bahabwa n'abategetsi babo, cyane cyane ko hari intambara mu burasirazuba bwa Kongo natangiriyeho, intambara imaze imyaka isaga 30 hariya, abaturage bajujubwa, bahunga, bapfa, batakwa n'ibyorezo bitandukanye kubera umutekano muke. Kugeza n'ubu ngubu nta butegetsi Kinshasa burabasha kubagarurira umutekano. Kongo rero ikaba iri mu bihe bikomeye by'umutekano muke nk'uko nayo mbikomojeho. Uyu mutekano muke rero ukabona nakomeje nk'uko nabitangiriyeho, ubukungu bukaba bukomeje guhura n'ibibazo bikomeye ndetse no kutizerana gukomeye hagati y'abanyapolitike. Muri uwo mwuka rero wa politike usanzwe unanashyushye, impaka ku itegeko nshinga zikaba zishobora kongeza ubushyamirane. Ariko abantu benshi bakomeje no kwibaza, ese Tshisekedi ashobora kongera gushaka ububasha burenze ubwo afite ubu ngubu, cyane cyane ko iyo urebye ingendo akora mpuzamahanga, ijambo afata mu baturage, ubona ko hari imbaraga n'ubundi afite muri iki gihugu. Gusa iki nicyo kibazo nyine kiri kwibazwa cyane muri Kongo. Perezida Tshisekedi kugeza ubu ngubu ntaranatangaza ku mugaragaro ko ashaka guhindura manda cyangwa kongera igihe ayoborera igihugu, ariko amagambo y'abamushyigikiye niyo akomeje gutuma impaka ziyongera. Nk'uko nahoze mbakwereka, uyu ni Patrick Muyaya ushinzwe itangazamakuru, ari kumwe n'abandi inzego za gisirikare, bose bakomeje kugaragaza ko hari inyota yo guhindura itegeko nshinga, ibyo babona nk'uburyo bwo gukomeza gukaza umutekano ndetse no gufasha politike y'igihugu cyabo. Gusa abandi bo bakavuga ko bishobora no kuba uburyo bwo kurangaza abaturage mu gihe igihugu kigifite ibibazo by'umutekano muke ndetse n'ubukungu bwahungabanye, kugira ngo ubutegetsi bwa Tshisekedi budakomeza kubibazwa. Ingaruka rero zishobora kubaho niba uyu mushinga ukomeje guteza imbere Kongo, ishobora guhura n'ibibazo bikomeye birimo imyigaragambyo ya politiki, ubushyamirane hagati y'amashyaka, igitutu mpuzamahanga, kudindira kw'amatora cyangwa kuyashyira mu mpaka, ndetse no guhungabana k'umutekano mu gihugu. Ku rwego rw'akarere rero
kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kikaba gikunze gukurikiranirwa hafi cyane cyane kuko ari igihugu gifite uburemere mu mutekano wa Afurika yo hagati, si mu mutekano gusa wa Afurika yo hagati no mu bukungu bwayo, ariko kandi bamwe bakanavuga bati iyi waba ari umutego mwiza AFC 23 yaba yarateze ubutegetsi bwa Kinshasa bwo kugira ngo bazabone amahirwe yo kugenzura Kivu zombi, bisa naho byamaze kurangira bamaze kuzifata. Kugeza ubu ngubu Kongo yaba iri gusubira mu mateka yayo ya politike. Amateka ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agaragaza ko ibibazo byinshi bya politike byakunze gutangirira ku mpaka zishingiye ku butegetsi n'itegeko nshinga, ari nayo mpamvu hari impungenge ko igihugu gishobora kongera kwinjira mu mwuka mubi wa politike n'impande zitandukanye zitabashije kumvikana. Icyakora hari abizera ko ibiganiro bya politike ndetse n'igitutu cy'abaturage bishobora gutuma impinduka zose zizakorwa mu mucyo kandi hadateje umutekano muke. Gusa mu gihe impaka zikomeje gukaza umurego, amaso y'abanyekongo ndetse n'akarere ka Afurika yose akomeje kwerekezwa i Kinshasa, aho hazafatirwa icyemezo gishobora kugira uruhare rukomeye ku hazaza ha demokarasi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abakurikiranira hafi rero ubutegetsi bwa Kinshasa bakavuga ko nubwo bimeze gutya Tshisekedi ashaka guhindura itegeko nshinga, ariko kandi ibi ngibi akaba yabigeraho mu gihe nawe yakemera ko hafatwa icyemezo cy'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba kugira igice cyigenga kiyobowe n'aba bagabo uri kubona kuri aya mafoto, kiyobowe n'aba bagabo, kikaba cyakwigenga. Ubwo ni Kivu zombi ubu ngubu ziri kubarizwamo Perezida Joseph Kabila Kabange wanayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bikarangira ahaye Tshisekedi ubutegetsi, none kubusubirana bikaba bikomeje kugorana. Abangaba rero nabo bakomeje gukira igitutu kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bashaka ko Kivu zombi zakwigenga mu mboni z'abakurikiranira hafi politiki y'akarere, nubwo kugeza ubu ngubu ntawe urahagarara ngo ashinga agati ku kuvuga ko ikigamijwe ari ugutuma Kivu zombi zigenga, ahubwo bavuga ko bari kurwanira uburenganzira bw'abaturage bameneshejwe imyaka myinshi ishize. Haba mu bihugu by'akarere abo bose bakaba barahungiyemo, abavugwa n'abakongomani bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi, bivuga ko bakomeje kumeneshwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa butifuza kongera kubasubiza ibikingi byabo ngo bature nk'abandi bakongomani bahavukiye, ahubwo bakabatwerera ibihugu by'ibituranyi birimo n'u Rwanda, bavuga ko ari u Rwanda rwaje kubatera. Iyi rero ni ya mirwano nakubwiraga ikomeje mu burasirazuba bwa Kongo. Ahangaha ni uguhera ku wa gatatu intambara zatangiye mu gace ka Rubaya kacukurwamo korta nyinshi hano ku isi, ikoreshwa hano ku isi, aho ubona M23 ikomeje guhangana, yamaze gutangaza ko yanigaruriye tumwe mu duce turimo Bindi twegereye Rubaya nyine. Aba ni abasore b'intare za Sarambwe bakomeje kwishimira iyi nsinzi nk'uko bari kubivuga, bongeye kwigizayo AFC, bongeye kwigizayo FARDC, igisirikare cy'igihugu, Wazalendo ndetse na FDLR, bavuga ko bigaruriye tuno duce twa Rubaya. Urabona rero ni mu misozi, ni mu byatsi bikomeye cyane, imirwano irakomeje, ariko kandi ari nako abaturage bakomeza kuhahungabanira. M23 rero niyo yashyize amashusho nk'aya ngaya ahagaragara, igaragaza ko yongeye kugarurira abaturage ba Rubaya umutekano, ndetse inabizeza ko itazava muri utu duce uko byagenda kose. Ibiganiro bihuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC 23 byanzuye ko hagomba kubaho umutwe udafite aho ubogamiye wiswe EVGM. Uyu nguyu ukaba ugenzura iyubahirizwa ry'agahenge, ariko kugeza ubu ngubu ntacyo urakora. 23 rega gukomeza gushinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuyigabaho ibitero, ariko ku rundi ruhande Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo ikavuga ko M23 ari yitangiza ibitero. Kugeza ubu ngubu nta kiravugwa mu bijyanye n'ibyavuye mu biganiro ndetse no kutabyubahiriza, gusa impande zombi zikomeje kwitana ba mwana. Aya ngaya rero ni amafoto nayo agaragaza intare za Sarambwe
nyakwigendera mubonyemo agaragaza intare za Sarambwe zigaragaza ko zitazashyira intwaro hasi mu gihe ubutegetsi bwa Tshisekedi butakemera ibyo bakomeza kubusaba mu buryo bumwe cyangwa ubundi bishingiye ku gushaka umutekano w'abakongomani nk'uko babivuga. Ibitangazamakuru byinshi rero byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikaba bikomeje kugaruka ku buryo Kivu zombi zishobora kwigenga, nyamara ngo Tshisekedi ahugiye mu gushaka uburyo yakongeza manda, ari nacyo aheraho avuga ko uburasirazuba bwa Kongo ngo kuva hakiri ibibazo by'umutekano muke bigoye ko Kongo yategura amatora. Abakurikiranira hafi politiki y'akarere bakavuga ko kuba intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo itarangira ari imwe mu maturufu Tshisekedi ari kurwanisha kugira ngo atazajyana abakongomani mu matora agamije gushyiraho undi mukuru w'igihugu wamusimbura, akabyitwaza nko kugaragaza ko hari ikibazo cy'umutekano muke ari guhangana nacyo mu buryo bwo kugira ngo akomeze ahabwe amahirwe yo kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri manda ye ya gatatu. Ese ibi bizamuhira? Nubwo bimeze gutyo, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abadiplomate bakomeje simburana. Ubu ngubu uri kuvugwa ni Tedros Ghebreyesus, umuyobozi mukuru wa OMS wamaze kugera i Kinshasa, aho biri kuvugwa ko ari buze gusura ibice bitandukanye, aho uyu mukuru w'ishami rya Loni rero ryita ku buzima ku isi OMS mu ijoro ryakeye aribwo yageze i Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho aje gufasha kuyobora ibikorwa byo kurwanya icyorezo cya Ebola. Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus bikaba byitezwe kandi ko azakomeza akanagera no mu bice byo mu burasirazuba bw'iki gihugu bikomerewe n'indwara ya Ebola. Ubu ngubu bikaba biri kuvuga ko iyi Ebola imaze kwica abarenga 200 mu gihe abanduye bo barenga 1000 kugeza ubu ngubu. Tedros rero akaba amaze iminsi atanga ubutumwa bw'icyizere ndetse no kwifatanya n'abakongomani, avuga ko batari bonyine kandi ko azakora ibishoboka byose ngo abafashe. Akaba ageze i Kinshasa rero ahita atangaza ko iki cyorezo gishobora guhagarikwa. Yavuze ko abahanga barimo kugerageza guhangana n'ubu bwoko bushya bwa Ebola Bundibugyo nk'uko bwiswe, bukaba bumaze ibyumweru cyangwa amezi bukwirakwira butaraboneka mu karere k'icyaro rero mu ntara ya Ituri. Bitandukanye n'andi moko ya Ebola ya Boent mbere yabonetse mbere, ubu bwa Bundibugyo bo ntabwo burabonerwa urukingo kugeza ubu ngubu. Abahanga rero bakaba bakomeje gukora ngo babugereho, bagere kuri uru rukingo. Ibihugu bimwe ubu bikaba byarahagaritse ingendo ziva ndetse n'izijya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, birimo Uganda ndetse nk'igihugu gituranye. Uganda ikaba yavuze ko izajya ipima abantu bose bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse bakemera n'amabwiriza yo gushyirwa muri karantine uko byagenda cyose. Twifashishe map iyi ngiyi ni Kinshasa, urabibona hano nshyize Crisel, umujyi mwiza cyane urimo inyubako zikomeye cyane, ariko kandi ukaba uhana imbibi n'igihugu cya Congo Brazzaville. Iyi ngiyi murabibona ni Congo River cyangwa se Rivière du Congo, itandukanya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cya Brazzaville. Bivuga ko Kinshasa, umurwa mukuru uyoborwa na Perezida Tshisekedi, uri ku mbibi cyangwa se ku mpera za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aherekera muri Congo Brazzaville. Utu ni utundi duce wabona. Iyi ni National Museum of Democratic Republic of Congo, urabona ukuntu yubatse nayo ibitse amateka akomeye cyane, aho ushobora gusangamo n'iryinyo rya Emery Lumumba abagashaka bake baherutse gusubiza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abazi Kinshasa rero murabona tuno duce dutandukanye, quartier Matonge nk'uko hitwa. Ahangaha akaba ari Ile de Pêcheurs, site du fleuve. Ingi nayo ni kwimeze, ni kugerageza gushyiraho Crisel kugira ngo ugende ubona amafoto ikoranabuhanga ryara byoroheje. Ingi nayo ni ya Martyr Stadium, Stade de Martyr, Stade National iri Kinshasa, nayo murayibona ukuntu iteye. Ahangaha rero ndagenda nkwereka amafoto gare de triage, nayo nuko nguko imeze iri Kinshasa. Port de Guerre hatandukanye, ndi kugenda nkwereka
Rompwe Willier. Iyi ngiyi ni Kinshasa nyine nangerageje kukwereka kuri Google Map, nawe wayishaka ukareba uburyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iteye, ndetse n'umurwa mukuru Kinshasa ukomeje guhanganirwa n'ibikomerezwa haba hirya no hino ndetse no muri Kinshasa. Ubwo rero ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yose ngerageje kukunyurizamo amaso, ariko nawe wabyirebera. Komeza rero bane na Forbes Official. Ngende Joseph Iradukunda, ko sinasoza ntakugarukiye ku butumwa umusirikare umwe wo muri w'umuburkinabe watanze message ikomeye cyane. Aravuga ati aravuga ati why are we making war among ourselves, kuki turimo kurwana hagati yacu, and who profit from it during this war. No, ninde wungukira mu kurwana kwacu ndetse no guhangana. Igaragaza ko abanyafurika bagomba kubana neza, nta mpamvu yo kurwana hagati yacu. Baraduteza intambara tukazirwana tukicana, ariko kandi inyungu ugasanga niyo abaziteje. Abanyafurika rero bakwiye kongera gutekereza kabiri, ninde uri guhangana nande mu buhe buryo, kubera iki. Ngayo nguko rero reka ngushimire, nkwifurize impagarike n'ubugingo. Iyi ni Forbes Official, Ngende Joseph Iradukunda. Reka tuze kongera mu bindi biganiro bikurikira. Mwakoze cyane, ciao. Bwari ubutumwa bw'uwo musirikare wari ubugarutseho. Ciao.